وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasamban salam puji si Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu pagsarang syukur siye suwaited gebek katin pagsarang syukurin. Sabab nintiya kita bita itu ngamban me siye maka puso atawakan musuh pati pun pitu musuh jambangan sin surga. Demikian musuh jambangan sin ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ngiddo padduman to amban Qur'anne demikian amban bisara kaulamaanne siki monsara kasulat ya Allah subhanahu wa ta'ala lu di alam kitabnya UN atau akan tasabbut wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si hadisnya atau akan ta-explain tapaluha me kaulamaan fuqaha sin bangsate atau akan bangsa sin muslim pente lu ne ke ulama dumelu atau akan dumambuli atau akan ulama salaf atau akan ulama muasir menjadi dibuinian beta sabut ku kainku magtapik kita bisin masalah sin talak ene pagtiman Pahit pinayaman we tebi dibuinian amban gua bang ini ne paing kapilikruhan kadilikawan kemudaratan sin palak itu en bang maghapen sumagawa nen misan pesab puingge paghali te masing-masing ni hadja paing tenia tu kahinang iya atau akan tumawa sudah siduangan magkasilasan ke atau akan maglakibi ni paing amban ne kita ne umat Islam atau akan bangsa ini ginisan bangsa masing-masing ne pain-painte misante kuingge kadilikado ne kamudarat ne nian masing-masing ne pain niya makahinang iye niya makari ikiye niya painte makatawa siya atau akan tawa we talak itu menjadi itu kitab gate ne pain ne kaulamahin ning pain ne ni we continue si ituen maudu dibuhi lay in patikkan di ko ito kainne makna inhilal az-zawaj atinin inhilal az-zawaj inhilalin painne si lugha huwa inha'u bi ikhtiyar az-zawj aw bi hukm al-qadi in mas'ala ko ito in dumente mas'ala te parialem kitip of mas'ala sin talak ta'rifanne suga ine painte amban gate ni niyan bang si waktu ni sambatan ni bagbasa Qur'anin tinamat ni we duwe hatini ni ten maglakibi ni in pagkasilasaren atau akan ilarak ni de ilekka ni in hatinin ingket sin tasabbut dibuhi lay ingket sin paglakibi ni ingket sin zawaj si waktu ko miyan dekat de ne ko miyan niya te before pi magtalak lay sababan inalena ne de itu paase katinin parin masalah sin talak niyan matawakan pagtiman niyan ene pa inne inhilalu zawaj atau tawakan hati binni niyan sumagawa pa inne inhilal ituin inalena ne pa inne bikhtiyari rajul hatinin inshallah explain pero pa niyan ini hukuman sin talak al-mukrah atinin talak mukrah tu bang keme niyan binataran pistol si kellong ni atau kan barong suweti manan ni nandanin ini painting hukuman ni atinin lain si delu si sinotong insyaallah kumagawa matuin pain ni di ikhtiyari zawj atinin gak niya ngalagas iye gak niya ituen muen sawiye sumagawa nin hatinin amban ted kawayaan ni amban ted niyat ni dok ganta kinaul pila ni niyan atau akan pain ne maghatinin teg tangin pagkasilasahin kajari ni sa pain ne misan dumain baya in lelamian bangsa upamanan niya sababan ene pain ne bihukmil qadi atau akan hukuman pain ni sinsara paimian lu ni ke judge atau akan magsasara di alam natiwen si waktu ngahukum pain ne sabay kam binutas dua maglaki biniwen hatinin niya dua bin sababan ni bang way
nalai pente tegtang na indue at ining maglaki biningin tegtang na parsugpatan nin inipen ni parsugpatan tin azawaj atau kan paglaki binituin. Manjari pen na ulamain before kita pen ni pili at talak lay hekka kalenan kemian pagbutasin dak istilahat nin bang kita fito of fikil islami atau kan mausu al-fiqhiyah. Muna-muna penne later reo bang ini pagbiddaan penne sim at talak wal fasakh. At inin in talak iten kaya natasabot pagtiman kaya niyan in fasakh to bang miyato sin iten bahasa ter inimbargo penne sara in pag-anda niyaan atau akan mag-anda ni suga ga niya lai tahinang hatinin ga komplet in rukunin atau akan ito en magkabaya na pente lela dat dendenan suga da pente niya in pakapu nagi kale na niya penne si waktu pinagbutas giya kale ng penne si iyan lay talak suga kale na niya pasak iyan lay pente ito do in-explain din mangini may pagbidaan sin palak dok pulo dok anong yan explain tere may kita inshallah sinexiting ko ter pili na ter magtarifan sin palak painulamain penne in hilal az-zawaj in pagtigtang sin kasilasa duwe pain na in ginasanin dambuain pain inalena nawe de al-fasakh atinin in-embargo atinin financial niyan and the kadua pain in ginisanin pagtigtang ito in talak atinin in pagbutas sin duwe maglaki bini niya na kilabe de labean amban pagpalak pagtiman atau kampen ni amban labean pagpasah atinin in pasah isi waktu kinawin niyan atau akan puas kinawin terus masing-masing dendele kaya magkabay at lela sumagawa nen niya alai rukun gak tahinan na ini hininang din finasah financial kaya niyan in pag-elaan baray terus mag-atinin ito niya dito in-explainan ni si Deluhan ng tinggi hinangin si waktu finasah. Demikian in fasakh ituan dua besar binahagi ginisan nen ang pente kaulangan sintekhin fuqaha painne imma yakunul fasakh painne atinen financer atau akan binutas bitaradi zawjain atinen rida sin dua maglaki bini kabayan din magsulut-sulut na kemian magbutas atau akan cancel din embargo din in ituin paglaki bini din bang siya magrida in karuemian pagsulutan de kabayaan de kemian dumain silabe pen de labiang talak ini pen ni alenen ini inalen de mukhala in mukhala tu explain de dikit-dikit sa upama indendehin gine baya si elanen tu si elanen kemian gay sabi baya magtalak hatinen gay baya niman na ini guanin magpain ni dendemen si elane pabalik ko na si kawin ng sudnon atau akan timananon ko tiya sin hatinen petagastunon petan ni sa pama 200,000 atau akan 300,000 terus penlelahin oke tema ko bang pito sinian timanan tekyo nagay kalenan pen nila italak kalenan ni pen ini al-mukhala hatinen ituentu bitaradi zawjain atau akan pen ni ikadua ginisan sin pasah biwasitatil qadi hatinen biwasitatil qadi atau akan penne inna hukum sin magsiparet UN misan sekemian magkabaya atau akan itu niya pe me kahalang pahinang lelain us gay sabi baya niman atau akan inden demian pe mian gay sabi penne baya ne lusi lelayen sumagawa nen sabab pinagbinasa ye na iyan pagua ye si Sara dokmaku ye penne ene tuen fasah atinen si waktu itu in kabinin pen in anubian binutas ne kampi ne keuden da pinakno kabinen na inanihin inalena niya do sa pen neto ene alfasah gaya pen ne do inalenan makajari ilanlenan palak sabab pen ne in fasahin si waktu ne pinasah pemian adto di pwede pen ne manjari ene atinen dende pen ne maghapin ne si ene in bainuna al-sugra pemian pen Imam Malik radhiyallahu anhu penne inginisan penne pagbutas penne sin dendehin atau akan pagtegtang penne sin alen sin paglaki bini alen sin zawaj atau akan alen sin married si atas penne en 15 penne ginisan atau akan labean penne bang puing di kabutas sin due maglaki bini iyon
Muna penen pagbutasin at inin magbalik kita dumen nito yung explainan sin pasah at ito yung magpalap siya magbalik kita in khilal zawaj at inin inhaw zawaj di waktu ni tegtangno atau akan tamat no indue ala kasin manusia atau akan bang payaman te bang puingge kapag butas din pen Imam Malik pen si atas pen 15 para kala pente ina penne kadambuain at talaku ala ikhtilafi anwa'in. Dambua ni meaban pagtegtang pagbutas penne sindue maglaki bini ene penne at talak aman nabian pagtiman dokke man ne penne ginisan ne. Atinen lune ke talak raji atau kan talak penne al-kubra atinen bainun al-kubra badak salas ke mian iyan ginisan yan dambua amban ne hatinen pagtegtang atau akan pagtamat atau akan pagbutas pente pagtiman sindue ini maglaki bini amban pene labayan talak divorce pente ikadua nin pene dambua amban me sababan atinen ituen pakapagtiman pakapagbutas sindue maglaki bini ene inalena ne de ene pene masalat al ila ila itu en tasabot pente si di dalam Quran asal ayat zahir sumagawa kuinge paine in kahantang nen sa upama pa ilalayo en gene patapit lo si andane. Dambulan, 2 bulan, 3 bulan gay newe na tinapitan in andane niya ang pente binihingan ene kalagyan sindender lelar gende pente ket niyan gene sabut te bog tigi kalen maglaka-laka. Si waktu ini gay binihingan dendemian wa ella ni misan do dendemian linganan ni hatinen okay pa ini ella ko in ato ten maghajat si kao hatinen in hajat bisab sinden de shahwana ke niyan nafsune us in lalamen gay ne ted baya patapit si andame UN nabang pain na umabot na indang bulan sampai 3 bulan si saddi mazhab subay ne pagua indendemia napsara mapu ne pain ne mag-akaye okay pain ne kabi okay sara okay judge in ella kun pain ne gene kwe ne tinapitan bo in ako maghadat ko si lela na iyan kalena niya masalat sigila nabang pain jazin atawakan kabihin patapit kapitano nandano UN sabab maghajat si tao maghajat si lela sabab sin ginhaw resapente atinin in nafsunin di mabaya pente in lelahin na ine layo wajib si kabinian atawakan magsara niyan ini pain ni pinagbutas sababan nen pinagtiman ni sababan nen pain ni wei gene newe ni tinapitan hatinin masala itu en luha resap tamanan si tikni at inalena ne depende babul ila atinin iyanin masalah kantang ne ikatelo penne ginisan penne Imam Malik pagbutas sindue maglaki bini ene penne masalah sin alian inian tu explain tene dambo de pente shortcut nem boy sabe man magsabot kita kay niyan ge ada kala niya ge kaladian niya explanation atau kan syarahan inlianin si waktu ko miyaan nanak na kedin dendemiaan at atawakan magsak in lelain pain ne in anda ku UN makazina tausal pain ne wa lelamiyaan atawakan pain ne atinin betting wa lelamiyaan in dende UN pain ne dumain anak ko wa kay kanin lianin ene pain ne atinin nukut in lelain in anda ne miyan magzina atawakan magkabit-kabit dok lela sabdi nabang indenda yung nag-refuse hatinin gay payma ne ke niya anlu ne ke benna gay hatinin tukod-tukod adyo sin elane niya natawakan benna sumagawa leman niya sinara si miyan sara hatinin lu ne ke judge atawakan sara magsasara di alam ito en lahat pinasapa pa inne in lilamiyaan ene sapa Quran Allah subhanahu wa ta'ala we sabinnal ted iniye ene pain ne takitene atawakan tukod ne inandane men magzina dok ga iye magputing luu pain ne ga iye ted magputing pain ne iten luu si sapane UN misan asal latinen tinggihan ne demikian ubus ne napa ko niya nilalamian atinen kuas ne inasihatan in lian niya in hadje dosenen atawakan pagtimanin hadje dosenen dinaki magmapalaw sa Allah subhanahu wa ta'ala dan dinak ni sab kwe niya hatinen kasapan nilalahe di
inak na paindendemian we in iye gaya makazina gaya hatinen makapagkabit-kabit gaya hatinen tabia ibu-ibu tabia tausal we lella atawakan gaya maglela-lela pe mian na parusia bi si deluan sara si ale si demikian si deluan manusia dok ahli ni sabenna te ini gaya makahinang nyemen na sibu-sibu napa hatinen pania na penya in mulaana hatinin kue di laknat lelamia nandan demikian denden kue dua be ni laknat pahalam bananunin na pinagbutas sawe kabile hatinin ingkau pen niyen timat hatinin timat pay pinagtiman ni kampente sabab kau nukod kau andano demikian indendemian pen napa kue niyan gabi sa tahinang ni labang sa pa niya intag la kue niyan hatinin magkasabinalan atau kan intag la mabinalin si denden atau kan silala na hatinen iyan pain niya si Allah subhanahu wa ta'ala ni dokek kapentin hadis niya bang kita pito mayam si babul fiki ini pain niya tawassat itin si bab al-mula'ana atau akan bang kita pito Quran pain niya al-li'an atau akan si hadis niyan demikian in hadis itu atau akan perkala itu yan sabi ti pain niya si kemun dalil ini dalil muttafaq alaiha ini pain niya al-kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas dan itu yang pennya sabit inalena nawe de bang si usulul fiqh yang pak dalil itu ini pennya al-adil al-muttafaq alaiha menjadi demikian pennya ar-riddah hatinan dan buat nemban ginisan persababan pagkapagtiman atau akan pagbutas sindue maglaki bini ini pennya ar-riddah hatinan magmurtad ang bandang siyele bangin dendehin penyan muslimah usin elamin tapiyat lat kafir buat magmurtad 100% subay adtui mubasharatan yutallaku pennya ini hatinin in pedu ya hatinin timanan ni magtiinan danin sabab di makajari in muslimahin ini pennya mag-ella sin kafir angkan ni pennya mimbabil hal atau kan ini ni perkala adtu ni pennya diretso si waktu magmurtad in lelayuan adtu ni in andanin hatinin diretso ni pente katimanan lian pente in itu yang jinisan ang banmek pagano atau akan penne milku ahadiz zawjainil akhar dan buah meamban pagkabutas bangsa upama dua mag-elaan damihan ini penne abad hatinin slave atau akan banyaga pente sin zaman na dumahello si waktu dan buah amban siyemian hatinin kaituen kaitik hatinin ka free menjadi nasan yang kalipahan ni amban dumay ni kalenan banyaga kalenan ni hatinin free na magtene in hatinin lelamian neke atau akan dendemian bangi magrida pen misan banyaga ina ako UN ella ko UN hatinin abad tema kuro kana live problemanen sumagawa pen si waktu magdendemian geni pa hatinin kalenan ituen ge baya ni selanen at ge ituen banyaga abad hatinin in abad tu si zaman dumahel ko du hatinin ituin kapanyapan kajari dinagangan kajari ine no si zaman me dumelo alhamdulillah si zaman begitu dan niya naiyan pa ini dambua duhab amban me sababan ini makajari pinagtiman ng dua manusiain atau akan dambua amban me sababan pagtamat pagtektang sin alaka atau akan persubpatan sin dua maglaki bini demikian pa ini amban me sababan makajari binotas atau akan itu yang tinegtan niya atau akan tinamat ni indua sinalaka hatinin itu yang masing-masing yang bisara sin Imam Malik radhiyallahu anhu yang 4 mazhab hatina atau akan amban me dambua memban mazhab sin 4 ini masyhur di alam alam islami ini pa ini al-ibraru bizawjah si waktu ko imian mutarap pinahil pahil in dendein pinahil pahil inandahin ge ginastuhan wa ilalamian atau akan dinara bara keimian minula wa lelamian in dendelay us in dendemian magreklamo na si jazz ni atau akan magsasara pa inni in afi tenge ginastuan wa elaku keimian wa gana netakatan ko usya ge magrida pente atinen iten kabean nente anune atinen pakunen tagastune sin altamian sabab kewajiban sin lelain maggastuhin ini injaz atau akan inqadi bang kita magpangadjian pain na sin Islamic itu in judika atau kan qadaul Islamite
Makajari si kadimian bang si mazhab Abu Hanif, si mazhab Al-Hanafiya, makasubay pain ne sukut ne in lela gak nagastuhan mian elane mian. Bang sa upama lu in dendayuen nipatin anak ne dan tahun bo in lelain gaya ginastuhan, bo kawajiban sin lelain maggastumian bang niya ajat neng de sinsara Islamin, makajari dendemian pilih katiga aku pain ne ginastuhan elah ku dan tahun, manjari in kadin subay sukut ne jil ne in lelamia andak ne binayaran sin atau akan alta tagastu we andane mian. Na si waktu kay mian GP may atau akan geneva mag-itro na ine in hukuman hatinen to pinania we Islamin, makajari ne dendemian hatinen maku ati ituen talak atau akan timang amban kadinian atau akan in kadile batinen iene nimanan sinden demiaan iene manainin atau akan iene pente memilma atinen in manimanan sinden demiaan bang in lelanen masing-masing yang paine ni minudaratin andanen siginisan pente bayuan tin mudarat pangamudarat siya. Demikian penne in dambua memban penne pasababan hatinin pakabuta sindua maglaki bini ene penne tafwiqul hakamaini bainaz zawjain. Si waktu pemian magsasa ene in leladak andan mian atau akan mag-ela andan mian. Lune kita binasa dendehin atau akan lelahin isab bangkaratis na dendehin ta binasa rusab lelahin mutig niya usum mandata na kemian bakat binaksing andan bang ne tanda karatistahin. Atau akan kemian niya pagsagdaan de masing-masing gaywe de tasurut atau akan gaywe de kayatinen ituen pasol atinen gaywe de hati kapaghatihan atau akan gaywe de kapagsulutan de alam lumaiyuin. Ubus ine inhilang sindue maglaki binian maglaki binian pasampai ni ene penne abdue matatoe. Nawe kue ne tasabut pente wa Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat ni mulia ano penne fabatu hakaman min ahliha wa hakaman min ahli. Na iene ne penne hakamin iten si waktu ni maggahatin due matatoe atau akan usbawaris atau akan iten amma sin lelahin dak pamilyane demikian ituen ina sin dende demikian amma ne dok pamilyane ke mian maghati bang we in duangan niaan magsasa we si magsada ga magsulut na bang karal hatinen ta decision papangurong hatinen kadtangan we duwe mapapemian asa gaineted si kapag dambua sabab nin lune ke lelahin ta binasa atau akan dendehin atau akan kemian dendein niya gi kasulutan ni si lelamian pente langgal sara us pagpayan sindue hakam inen nara si siamban pamilyare mian pagpayan sin sara gene pente asal kapag sulutin gene asal kapag dambuain na si waktu itu en makajari ni pente ene nga hukum atau akan magsulot in due pamilya mian hatinin in anak din atau akan due maglaki binilay makajari nilai pente butas deyen pente persababan ini pente panegtang atau akan panamatin pag-inlaan balik. Demikian pene Ibn Malik pene tuan Imam Malik dambuan pene rusabamban persababan ang bansang puklimelay ini pene ikhtilafuz zawjaini fi sadaqi qabla ad-dukhul. Si waktu ko emian ini hatinin nituen magpainin lelahin inasal-asal sinungsud to te pangurung si dende dumain hatinin pangurung si matato in ian inasal-asal nen. Si waktu ko emian pen lelahin magsulot ni ko emian ungsurante ke open na sa upama 200,000. Ito unsud ng 50,000 us pen ne puas na hatinin nituen taga-anak na kita makinipapiyo ko pen na si kao hatinin inungsud 50,000 talibbihin. Paglubak nun kay miyan hatinin iten takawin niya siya usong niya pabinging in lalamian siya andane pen lalahin in ako pen ne papiyo ko si kawan 40,000 talibbihin. Nabo tasabot nila si Deluan le pagitipakanin ene pen ne 200,000. Na si waktu siya maghilap magsagda magpailo bang piyate din anuhin inungsud pagsulutanin usin lelahin pene kabisara ko pene siyang pumibus pangasad sindendahin natin siyang 200,000 ipente anunin
Us masing-masing ni maghilap, panganal sin lalahin, binupang niya panganal sin dendehin, sa binupang niya boga, atin ang maghape natin ito yung pagbihingin sinsangin ko niya, anay, bentel bisara pente, dapat na tayo doon andanin niya, na inilay, magpagawa indende niyaan, at akan lalamian, dok andani, kabi penne ito, kami penne magsulot, kami magpaylo, penne si kadar, atin ang bang piyete doon turanin. Nabang pendendehin na akani sa kuing penne, unsuran ni ko po datos ngibo. Tiya ni penne pa dero na siya ako 50,000, tiya ni penne, atin ang 50,000 yung penne, basa sabay na kami ni tagaana katawagan si Singason. Pensin nalahin ga penne ko kaaka in unsurante kaya datos ngibo, penne kong 10,000. Natinin pa niya in hilaf. Naing tu si tuen ini in suwe kinara hati atau kan dinisisyon o kabinyan atau kan jazmian, atinin pinagbutas ni induwe atinin maglaki bini bakas takawingyan sudah gapipente kapag bining dot ineddo ni pente bangkali ng kada pemen explain sa si waktu pinagbutas in lelahin kemyan dok andane bang ini pinabalik yung sudle bang puingge kemyan pabalik sa kita masalah simpasa. Demikian pen itu ni mamalik amban medambua itu en basa wawan pen sin pagtiman ene pen ni al-ihsar bin nafaqah. Sewaktu kemian daw kinawin ni kaya atau akan palabay 2 tahun 3 tahun kemian natin in kinawin do maglaki binian paglubak man silas kemen gene kayane ginastuhan inandanen gene kayane pangulong si andane in kemon nawa indenden naghajat si alta magajat kemian itin maghajat kemian in lelamia indendemian si alta dumen niya maghajat pen si kasilasa atau akan maghajat kemian itu yang si napusapu na jabulokot niya tayo maghajat di sabto sa si kinakan maghajat di sab si bulawan maghajat di sab pen si parakala mesemnek niyaan na si waktu ning lalahin luni ki magkalusungan gini tapangurun niya si andane kabayaan na sin napaka na makajari na tu indendehin gay na ipente magduse hatinin makuye pagwa si Sara penne nilakun gay na kukaya na inapakahan na kao na ko penne jazz hati atau kan padi atau kan Sara na tu si tuen gay magduse na dendehin penne maku sintiman iyan pente hatinin iyan pente parsababan pente ene itu ini bangga 20 pa ikasampu na tupito atau kan ikasiyam demikian penne as-sadaq. Si waktu kemyan kinawin hindi magano yan, maglaki biniyan penne may kinakumag-ungsod bang puas na penne may kawin. Na ito pen ready na in kemyan in ungsurin ubos na kinawin, paglubak at jabos kinawin niyan, i-tek ka bang may alpain kemyan panangkewin, tek ka hordapelin, eddo kemon ungsod lay. Nabanggay magrinda indem di ka pe kabihingan ka, pe hatinin kauliran o elalamian o lepas in sadak, hatinin in ungsod niyan, subay rupain telai pa sababan na makajari binutas indue maglaki binin itu may sababan demikian penne at tahrir in tahrir tu gharar mangmasala sin muamalat al-maliya ene penne masala sin gharar magparupang si waktu kay miyan nanda lelahin ganta ja marupang sinden luni kay marupang si ungsod marupang si ina-ine panganalin hap ni kay miyan gay do sa pente bang niya penne in gharar atinen tarupang indendemian wapente makadmudarat siya us pagpayang pag-check in judge atau akan kadi magsasarain asal ben natin tarupang indendemian bangge pinagtiman ene makamudarat siya atau akan lelamang dupang niya ang duminadya damwa tarupang men atau akan piu andane kay miyan niya adya ituen kesong tangkyo ni amban dendemian na tu si ituen kalinan bisa biyapoin ni amban ni inhilal az-zawaj hatinin ene panegtang makajari ni pente pangdien atau akan itu en pamugto pente pagbutas indue maglaki binimian. Demikian penne niya masala penne al-faqad. Hatinin itu tu mga masala ni pente ikasampuk dambua. Masala ikasampuk dambua in penne al-faqad hatinin lepas. Paupama in lelahin kay miyan si zaman dumehelo patulak. Ulune kaya pente pe zaman dumelo le ganak pe plane ganak pe cellphone ganak pe internet ganak pe pente may Skype dak may yaho ituin
Nasi zaman dumalo bang may tulak ay ng bansaw di Saudi ya pente dambulan atinin pito dos pagbalik piyop Saudi dambulan bale 2 bulan pente di Roberta. Nahunit pente ke niyan gene katawhan we andane tambani. Lo na ke tulak yung usaha, lo na ke tulak pente magbono magdiad sila lan Allah Subhanahu wa taala atau kan lo na ke tulak misita dok ga pente niya communication si zaman dumahal lulay na panganalin bang kayo na gana tumuwa dan taon pa 2 taon panganalin kayo niyan lunay kaya takakan na may kebing silalan atau kan sumbalik na may magholdapin yan penta si zaman dumahal sampai penta zaman ko ito rifad so pamalalain kayo niyan patulak bo gana ni kabar-kabar ni ga ni nawag ga ni ito yung mabuha sulat ga ni niya makakita pentang ban may alahat na bang tumungan na niyaan. Naniya na penne masalat penne fakdul zawj. Atinin lepas in lelamian gak katauhan in kabar nin atau akan istori-istori nin bang tumungan. Na si waktu maghapen kuyen bo indendehin pente gene mag kinatatao kalagihan nin nafakahin bo iniye kwe miyan gana bisa pangagasto na si Alkane kwe miskin-miskin. Demikian den demian niya time kalagian ne pente do sabin sahawat sin nafsu nan pege dumin na jalel taga sahawatin tabiya ibu-ibu tabiya si kaam ni karendehan kapuntinaan ko pakale si waktu na ke mian maghajat palabi ni dan tahun pa 2 tahun pa 3 tahun ke mian ga na niya kabar-kabar napaguwa na makajari na den demian pa kuwa si jazz story na ke mian hatinin lepas pen na inilakon di katawan tumungan na kuinggan niya na iten-pen na kemian mabaya mag-anda si ako atau kan pen baya na ko pen ni hatinin kalinan hatinin iten magkabudyang-budyang balik bang may ibarat lelahin baya na ko magsubul-subul balik hatinin magpito amin matakan baya ni free kemian ba ni kay hatinin magduse bang ni makahinang ni kay atau kan makakirat ni may pentesin bang may subulin budyang saddi tabiya ibu-ibu tabiya nabe pente sabihin pen may kalolaan. Na si waktu kaya miyan lepas hatinin makajariin butas sinpabi kaya miyan. Demikian penne shortcut tene wa ikolama penne si waktu na indenden kaya miyan free ne pangurong ne ano in penne in kawi ang natinin latpahan po ne dumenya kaya slave dumenya kaya banyaga. Demikian penne zawjatul abad hatinin in ito in niya time yan magkawin kayo miyan panganalin atin in lalamian dumain banya paglaslas ati banyaga muting sadya demikian lai pagyan niya na penya ikhtilaf pagkakanya si mazhab Malik demikian Hanafi demikian penne tazawuju ama alal hurra si waktu pente pinagluwa na in hurra dok ama kayo miyan na kalinan na penne lai ituen makajari na sa atinin binutas atau kanini in penne in sababan atinin pakabugto pakatigtang penne tinipain na ito ang sinpaglaki biningin. Demikian nagbalik kita masalah ay nakasabot ko ang sinimian pagbidaan pain ni sinfasah at inin embargo kawin niyo ang financial judge. Demikian dok pain ni pagbidaan pain ni ini sinpalak magbalik kita masalah ito en. In pain ni infasahin in makna na tidasal makna ni mafhum ni pain ni bangkit pito kita magbalik at definition niya at may tasabot at may kaulamaan kaya may mazhab sin Shafi'i demikian mazhab sin Hanafi in taaripan ito in depende ang ba nito yung mukunin muhtaj kaya ni al-fashu dun lil-akli min asin ng pagsulutan pa inni amban pa inni asas niya amban poon ni wa izalatun lil-halli atau lil-hilli atau lil-halli penni wa izalatun lil-hilli alladhi yatarattabu alayhi dok pa inni ala no pa inni ni inkahalal na kibang inedda penni inhili namban halal atau kan ineddo amban hal inhal penni halla yahillu at ineddo amban paglek ka penni pailit pa ni niyan ini pa inni inkemon kawajiban atau kan itu inkemon pa inni ini tip atau akan kewajiban sin maglaki biningin. Iyan. Na si waktu pa miyan financial ne, siga pa magdin atau akan dumain kabayan sin demian kalina ni pasah ini. In pasah to kay miyan bang may si bata kay may narration na be alin anuhin do na ke pentamban kadi atau akan kay ni tasabutan sinili.
Demikian penne pegiin talakin penne bimakna al-inha. Pegiin nakab, pegitu inha lil aqd. Wala yazulu al-hillu illa ba'da al-baynunati al-kubra. In pagbidan penne in talakin penne inha atinen tinegtang penne in kasilasayan amban penne kabayaan sin lelameke atau akan amban penne kabayaan sin kabi. Sumaga penne in talakin tello peistek. Si waktu pemian niwan minta de penne anti talik pente bang pemekekan mazhab. In dambua lafaz penne talak mo pen dambua talak atau akan mazhab penne sin syafi bimakna mahal. Misal pe magpen into talik mendawatus kemian si inat pen in mahal niyan itong minted de. Terus pagpili may lo sumuli magpen ng bindawatus atau akan mintello nangian minduehin atau akan bangkoy may mazhab atau akan tinafsi pente itin pinalengan sara we Umar bin Khattab silaman ne in every lafaz in penne every da kalimat da itin ini be da disara be inate dakabtang everything dakabtang le penne ne nin palakin natin iyan penne in statement so pama kabisarin le lain penne in kawiyan palik na masih pe anda natin makajari pe si iye boone kremian palengan atau akan urungan ne kremian piwet dendayuen misi urungan ne kremian natin takakan atau akan makajari payaman ne bayhu ne sabab pe ini masih pe kalenan ne jafal palik pe natin katimanan newe na suga timan pe mindam buah ni en pe ne masih pe ini kalenan pe ne andane sabab ga pe umabot mintello ya pe kalenan we depende bainun al-kubra hatinin bainun al-kubra yan pagbidanin bainun al-kubra dak sugra hatinin bang palabay ni idda penne ulamain basa ni idda sin talakin si waktu dia pe baliknya ne dambulan niya magpain penne labi ahwat at telumbulan bang palabay ni kay me penne in kawi ang palik timanan tene keus gaya pabalik jalan telumbulan paniya ne penne inalena na we de ene penne bainun al-kubra si waktu baya pabalik in lalamin puas amban telung bulan le subay na penne niya mahar jadi dok akad jadi subay na hatinin kinawin magbalik damikian inang suran magbalik tiya na pagsulutan na iyan penne inalenan bainun at sugra bangka isab kalenin bainun al kubra hatinin palabe na mintello newe na tinimanan ubus na tinimana magtiman kaya niya anus balik ni di dambua timanan ni sabus balik ni minduwe pag timan pe timanan pe kyo geni kajari si katellule pabalik siya sa mahingga subay pe ni mag-ella saddi dumain sadya mag-ella saddi dok subay itabiya ibu tabiya kabihingan tausal le hatinen ene in lella ella ni pahaumian do pe ni hatinen ituen inabe sabab pe ini dawe dan man hadis pe ni Abdurrahman ibn Zabir pe ni pene inalenan we dedende masalah penne Abdullah Abdurrahman ibn Zabir le dengan Zubair Zabir kok penne ini penne ulama sin hadisi waktu kami penne ibu pente magani me pensin me ulama sin muhaddis matu si Syriah ini naula penne ini Abdullah ibn Zabir eru penne ingkala Abdurrahman ibn Zabir dalam kemon kutubul hadis eru yang penne Abdullah ibn Zabir yang teman pengajian sanad atau akan silsila atau akan rijal sin hadis. Magbalik kita modul. Demikian penya pengian penya maknanen hatinin infasaktu naqdul lil aqad pegain talakin inhaun lil aqad ian penne in hatinin maknanen asal-asal pembidan sin fasah demikian dak penne in talak. Demikian penya bang kita pitok sababan niya bisa pagbidaan sin fasah dak talak penne. Kaisa penne pagbidain fasahin penne imma an yakuna bisababi halatin tari'atin ala al-aqdi tunafi az-zawaj aw halatin muqarinatin lil-aqdi taqdadi adamu luzumihi min al-asr in penne fasahin penne sababan nin arakala magbalik yap hal kahalan ke'niyaan ini penne tekkane sadya ke'niyaan siga atinen itu inasi-ase wekte Peme sopama pemian urungan tekam misal kinawin na pemian lelahin dok dendehin pangan nasin dendemian in lelamian atinen itu inebe atinen lela pag las ne sangin pagpayam mo magdal na pemian atinen ge magsahawat si andane atau kan
lelahin ke mian sa ibu-ibu tabia panganalin in andanen mian ke me hadje na simbongan nende ibu-ibu tabia pagpayang ke mian sa ngingin pagpayang mati ano bulukok binetad-betad o nga sapi hatinin niya in oyug na ini ni in lailay ataw akan panganalin ke mian binurakan in lelahin ke mian ano na ipinin be ane sayo paglubak sa nimli pagpayang mati adu pangdupang ne kaya ataw akan hatinin kakulang-kulangan na ibang maghapin si ituin halapari atau akan mian ubus kinawin paglubak na Diyos ang batanin tawa kibo tagtuyo man jari ngarupang mian in lelahin na ini in sababan ni subay pinasah kinanser in embargo inisin duwe maglaki binimian misan ni bakas basa kawin sabab ni paniya na ini in oyug demikian ni in talaki ni sabang kita mayaman sin talak kaya hala pari amian subay sa pinasah atau sampai ni may lalamiaan si waktu sa kinawin magsyahadat paglubak sa Diyos kinawin pen kabil to nilang na nilang na hatinin ilangan na pen magbisaya ni tambatan na bahiin hatinin magridda na yan inridda niyan hala pari hatinin kahalan niya patik-patik kasadya si waktu kinawin ga ielu bigla niya jatik-patik niyan na yan pen ni ining sababan hatinin din makajari pinagbutas at akan pen ni tazaw bendenian si waktu niyan inanda in iya darajat nin langkew una ke langkew hatinin pamilyanen atau akan langkew ilmu nin atau akan itu in langkew manlelamyaan niya ipiyan niya time indende kinawin niya anak presidente bang zamante paglubak ke kinawinin maglelebo si jambatan na kuing depende bangge magrida in inaknen bangge magrida in ammaknen do lang kyaw daradet sindende niya namban lelamiyaan na paniya pen niya gaya atinan gaya kafi de ga niya in pagtimbang de timbang penesin tuusin pagdunya si darajat atau akan pengen gandanian religious hafiz Quran ustaja pengian usin lelain pinakupyan pinapangotan paglubak katitin apu-apu jahil apu-apu mag-inom alak apu-apu magsiabu na niya na penetuga na niya in pagtimbang magbidda na in darajat sin agama rin na makajari tuo in pamilya sin dendehin pasah de kanser de embargo de ene in dua maglaki binimian gay ni hatinan pabalik din ungsod na kasin lalale atau akan itu en temon atau itu en iyan pangpunte pagsulatan iyan penne endal Hanafiyah hatinan itu si mazhab sin Hanafi demikian penne in talakin penne in asal nin la yakunu illa binaan ala aqdin sahih wa huwa min huquqiz zawj in pagbidaan pene sin talakin tu in pasakmian makajarin dendahin pene kaya masalah tersebut before mian in iya itu ini nabe mag ustaja demikian hafiz Quran us di pagtanya elanin magsisiabo na tu makajar ambanya kapatut sindende ene miha kabayaan ne inilanin bangin dende yang kataan nan pengotan sambatan anuhin atinin ustaz nake atau akan beriman nake atau akan kabayan nen bayahan ubus ta elani mun maglelebo atau akan ganyan magsambayang atau akan ituin binasa-basa magalit ba ingero tao ubus gay kaiban pamayan nake miyan kanya in kufu na impalakin pain ne ambani sabiya ini kapatut sinlellah hatinin infasakin kapatut ni kajari pangurung me sarain si kapatut sindende menek sinelane demikian in talakin kapatut isabi pangurung Islam silella pente barak ni mana andane lu nakige kasulutan si adat atau kan ini kawawanne insyaallah explain to yang mangabut umul ilmu bisa ku pente mo dokter pente kita tahu-tahan kamu yang pente enin sabab nen demikian penen niya yin ene penni asar hatinen baktas nen si waktu kemian sapa manuntut kemian batang uyat niya magbakkas limpa demikian si waktu ini pagbidan bakkas sintalak limpa na si waktu ini nang dok bakkas penne ene sin fasah penne an fasahin penne lawan kuswada duk talakati lati yamliku harajun si waktu na kemian hatinen binutas inimbargo kinanser
ag dekat niyan makajari na si Dendele ag pinipente mag-ella ag pini mag-ella kay men kana na problema pagi intalakin niya adad na suwe palalabe ang bantayin ni enetello marhala talak min tedde talak min duet sampai talak min tello umabot niya bayin na kubra lain kalenan hatinin intalaki dito pagbidaan sin baktas ni hatinin asar ni demikian pen ni intalakin pen ni laya kau atinin infasahin pen ni laya kau fi iddati talak illa bisabab ridda bang siya tello mazhab ni Syafi'i Hanbali Hanaf ituin Maliki in penya idda penya sofama inagaran ke mian den demian dalam iddane hatinan pinalabe na raw ke mian bang inanuin talak sintasak pinalabe hatinan luna ke telu bang pe mazhab sin Hanafi telu penya hatinan tabiya ibu tabe hatinan telu bulan-bulan tek kasih ilaha deh pangka atau kan penya telu tu pinapuas inlaha nene ka suci neng bang mazhab sin Syafi'i sebab perkhilafan dan khilaf lafzi penne sebab magmiya penne inkara atau kan kuru in magmakna ye opposite penne magmakna ye penne tu dok makna inalena ne demo itu ini be itu takalupa ko itu mutadab hatinen mag-opposite in meaning dan buat duin kalimat nen ke penne khannas atau kan asas in asasin hatinin pataikot dak pabalik walayli idha asas hatinin pataikot dak pabalik ini lai inabot ya Allah subhanahu wa ta'ala kalimat dua maknanin juga mag-opposite demikian pennya tu si idda itu nabang kemian mazhab pennya telu mazhab hatinin si waktu kemian itu fasakh innanuhin at pennya idda dene kabalikan sin idda Kaya itu yang inanuhin indal Hanafiya, bang painin sababan pasakmen at inang pinag-imbargo kinanser sababan painnya murtad, nalay painnya magtadahol in idda painnya sin bayna painnya at iddatain. At inin iyan painnya palkala ng bang painnya iddat sin talak na kidak iddat sin wapat, hindi mag-mix to. Ina anunin painilay, zajran, panis painnya sila laman way mag-murtad aks painnya sin talak. Demikian tu silas pagbidaan sin talak berpasah. Si waktu kemian kinansel in paglaki bini sin duwe mag-ila anda. Kinansel kemian in imbargo sambatan miano in inda bang imbargo bang basa kiyakan. Sige kemi pakalain kataan bine etwen ina be makanak kemi sumulig jale mano in mix niya jabos ni tausog sinama yakan panganal no me. Ituen ke man bangsa inyo lu na misara suka domain di sabihan tadi magdiksit nga to me kalundan paninin intay in fasakh si waktu ko imian kinanser in maglaki binyan bo ni kaungsuran niya kaungsuran na ke niyan hatinan ituen indendelay na inapen na si waktu kinanser pinabalik tayo ni inhul ungsudlay sapa madendemyan inanda was gania in takafu hatinan in ia magsasambahayan lalaki magsasambahayan ini maghafiz sin Quran in lalamian magsisiyabu ga niya intakapo sin din atau akan takapo penin fil umur dunyawi ko jalang anak presiden in makandayen mapel ko niya an ngayos panganal nun injina pagpala mati magguguyod tablon atinen banggebay indendahin kapatut ni pigi mamine lepente pigi gero sa bato kaya magguguyod tablon ginastuan anak presidente binilihan itu yang Mercedes na katawakan Pajero ang ninurungan ni kapatut si waktu ko niyan pen ni kaungsuran atau akan magbidda pen in darajat le tinasak ni palabete ni sababan nen suwe pen ni pinabalik ungsud nen kemon ge makajari nyeddo in hatinin dendemian ungsud misandang buat pilat bang pen ni po sababan sin pagbutasin en pen ni in pasah na pwede talak pen ni Kapama kay niyan lelamyaan inanda we na dendehin. Pagubak kay niyan pagasek ni gay kasulutan si dendele atau kaniya kay niyan pagsagdaan. Pagpuan tinimanan dendemian naniya masalain tunay sa pagwa in masala pagtiman niyan. Ina si waktu we na tinimanan in dendeyo ini na kaungsuran we ni hatinan tasabut in ungsudin nilalenan we da si pekipen ni mahrul musamma hatinan atau akan al musamma
In musamale ini kapag maupagkata na inatasabot bang pagungsuran sa pama datos nibuyo na kapag maupagkatin. Tasabot na ganyan ba takawin na komplet na pagkawinin ubos na kinawinin. Ubos na kawinin ubos na sa kinawin. Na ina si waktu kay men timanan lalay di katahan te bang ina sabab niyan sudah penet inkaw yang talik atinen hintawin timanan ko. Ya tinen ikaw yan lahayan pini kay mole sa pama kay ano in penne atau akan talak sarih penne anti talik atau akan talik talak penne kinaya maksito agitat alfaz ng sala pangabot umol penne pini kay mole tina no atau akan inkaw yan atinen leptahan kune talak kinaya kay niyan. Kasi waktu pengen timanan ni bakas niya kapag maupagkata ni ng surin mainit yung hukuman ng kuyan ng pente si Sara Islam ina pa in yakaw nis pumahril musamma in fasahin pinabalik ke mo natin ang bagkinan sa ringkip pinabalik ke mo ng sudnin so waktu pengen tinalak atin ang tinimanan ko niyan lalay uspenin masalahin tuo dahil penne kabihingan tabi ay ibu-ibu tabi atin enggak tayo din pagkabudyang nen. Takawin sa jato niyan, dahil kauliran pente, dahil tausaw lalamian, na ina wajibin to ba ni kalen ng palak to, tinimanan na si alin palak, suwi pangurong den niyan, inite nga sinuturing. Bang kapag sulutanin datos ngibo, pangurong den niyan, yaddo ne, dinimpo ngibo, ubus in silalay penne pabalik ne inimpo ngibo. Indang yaga kasi kanda ya tabihingan atau kanda ya pente ibu tabiat do pagkabudyang nen. Na si waktu ya kay miyang katimanan ustad din pagkabudyang nen. Napain na ini tahikan sin malpahabin iyan penne pangurong na iya na penne maharul musamma. Atinin bidon niya magpain penne bidonil mut'a. Niyan penne niyan penne niyan penne bang musamma nabang penne kemian tayad do nenden demian kabihingan kauliran pente inkeman pagjasulutan lay siya na dapat nibu gaya kajari pabalik na pente at lela umlimanan iyan inutudlay na sumagay ato kemian bang niya kabihingan na sa masalahin gaya kabihingan gusti ni manan niya dok da kapag mau kapagkatan bang tiyong surin sa pamapenlelahin in atau akan amak simbendo in tiya-tiya ni kabayaan na lalaki atau akan penlelahin sinabot si ayat si waktu ya kinawin penne in unsurin penne kami na magsulat at atinin da kapag maupagkatan da kapag sulutan lang tiye na si waktu timanan ni kanyan da kabihingan ni da kapag sulutan ni unsurin lang tiye da tasabot na to penne yastahiku al-mut'ah atinen suway inurungan indendemian we lalamian alta atau akan sin pie-pie ne kaikhlasan ne paggasto sin dendemiaan inepain na si life ne nabang may dayahanin pente dumain makuriputin luni ke urungan ne mas pehek kamban atine ni kuen mas pehek kamban unsurin atau akan may makuriputin urungan ne sampukni paman ke ikhlasan ne ini penne inmutahin dumain sa mutahin ke sosial magel maganda kaya dari mana maksud nito. So maksud nen lai atinen ini penne ini mata atinen itu en urungan nu gastu oke lella dende bakas kakawinan nu kabihingan nu niaan atau akan data atinen tantang nu tangan nen ni en penne bang magbalik kita si Islamic law ini penne inalay na dene istahaqatil mut'ah. Na insyaallah bang abutumon magbalik iswa kaya ni madalo ni kubisara Diri sa bahapay may sangim-sangim na elaw-elaw ang nambuad jaswala takalayin sumagawa ka doon sa bisa kong sinilay ang elaw-elaw lauk yan tulay na sadya atau akan mangkuk na siya atau akan buru katel-katel makajumo lisab Pero sa pinagbayo-bayo damwa elaw kaya niya matinin buru kaya niya ako buru-buru katel os bunglay-bunglaywan ti sa dakang taki do kaya na di si katan merhan dapat panandalaw yun di si katan nabunada atau akan sinisini na manuhin dak labian ti sa may tulay may mangko asal may guru ti talasan maluwatin yan pakali-kalelo. Nabang sa pamabot tumol ba niya kay may dentek katarak kung magbalik pente suga suwete sa bunglewan bisara buru-buru katelito en datukan paki atau akan roasted katan Muhammad Indalal insyaallah bang abot tumol natin kita bisa da kampa absen
Insyaallah sampai aku bisa rale bangko parsen kanyan sukutun diko ineksan binak pahadir. Insyaallah si next maudu pasek ni kita gawang atau akan haren ene penne maudu penne makna talak wa masyru'iyatuha wa hikmatuha wa hukmuha. Demikian penne wa rukmu makna talak wa masyru'iyatihi wa hukmihi wa rukmihi wa hikmatihi wa sawabu ja'lihi biadi rajul. Insyaallah bang Abu Tumur makna penne simpalakin ke pasek ni kitab masa simpalak. Indo maudu lay ginisan pente dok pente berbidang sintalak itu pente konsentrat ni kita sintalak insyaallah pengajian te bang ini maknanen ini dalilnya namban kita bersunnah dak ijma pente adil al muttafaq alaiha demikian ini hukumanen ini rukunnen dok ini pente hikmanen way pente pinania intalak ituen dok pente sahat hati itu explain te insyaallah bang way intalak ituen binet tad si hatinen tangan lelah binet tadlu si lelah binet tadlu si dende. Bang ini way bineta da Islamin pun pengajian tentang ini sebab insyaallah. Nah ini asal tumaha asal gini kumutapagtan gini kapag pata pagi asal super na taha tamanan. Nama ini kusikaam sila pal kasilasa bang niya lay ka magtawa kam sa iten matawa ni dak mong lain niya lay pet magtawa asal yan kachamba ni sa jaga ng ilmu panginumin ka na dito ilmu. Nama ini kusikaam sila pal pagkilalian insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.